Prvo, možda sam previše pričala o svojim planovima u nekim trenucima. Ja ću prvo dati disclaimer da smo mi uvijek donosili najbolje odluke prema informacijama koje smo imali. Najbitnije kod tog poduzetništva je zapravo naći šta je ono što ti voliš i onda nekako graditi viziju oko toga i onda zapravo to nije toliko posao, nego to na neki način poziv. I onda onak svaki dan, mislim, uvijek će biti stresova, uvijek će biti problema, uvijek će biti nekih sranja koji se dešavaju, ali nekako kad ti to ono, ta tvoja strast, to ti neće biti problem, nego svaki dan će se ustati, biti nabrijan, ono, ajmo. Ono što sam ja naučila tijekom vremena je zapravo fokusirati se na to da malo više vjeruješ sam u svoje mogućnosti, svoje snage, svoje sposobnosti, malo manje brinuti o tome što se može sve desiti u budućnosti, jer ono kako ja razmišljam, to je jedna velika iluzija, jel, taj osjećaj kontrole kojeg želiš imati, ta želja da kontroliraš sve nekakve moguće buduće ishode. Mislim da u poslu sa moje biznis strane je jako bitno da zapravo shvatite kao kozmetičari, kao service provideri, kao neko ko u uslužnoj djelatnosti, da ste zapravo tu neko ko mora svako jutro popiti jednu chill pill, zato što ste vi ta koja zapravo ljude dočekuje, umiruje, smiruje. I ako to nemate, bolje se nemojte baviti tim poslom. Da ostanete normalni, zapravo morate obožavati svoj posao, da bi ga uopće mogli raditi. I ono što zapravo cijelo vrijeme radim, imam cikluse kad se udobim u firmu, u posao i radim svakodnevne stvari koje treba raditi i onda kad postavim taj nekakav setup i uhodam nove kolege, onda ponovno odem na neki posao koji mi je u narednim godinama zanimljiviji. Tako da imam tu cijelu priču kontinuiranih izazova za mene. Moj savjet je naučiti posao, prakse minimum 1 do 2, a onda svoj salon. Da bi čovjek krenuo u nekako svoju ideju realizirati, nije bitno samo biti hrabar, bitno je i biti malo štreber, jel? I ovo što Manuela kaže, ako imaš priliku učiti od najboljih u nekom periodu, svakako tu priliku treba iskoristiti. Pa meni je predobar onaj Jack Ma od Alibabe. On je rekao kao ne određujete ono što radiš od 9 do 5, nego ono što radiš od 5 kasnije. I zapravo meni je to bila super priča i on rekao, gle, ono, neko je arhitekt i fakat ne voli taj posao i želi biti, ne znam, programer i onda ono svaku večer nešto učio, svaku večer sat vremena potrošio, 10 godina kasnije taj neki CTO ono, u Facebooku, nekakvoj ogromnoj kompaniji. Tako da, nakon radnog vremena je jako bitno što radiš. Ja bi sad malo da pričamo i o greškama koje ste napravili, kako su vas oni, ajmo reći, pomogli da uspijete. Pa ne znam, možda Manuela ti imaš nešto? Prvo, možda sam previše pričala o svojim planovima u nekim trenucima. Ako imate bilo kakve planove, nemojte pričati apsolutno nikom, ni najbolje o frendici, dok se to barem približno ne realizira. Rekla bi da je to možda jedna od najvećih stvari. Ja bih rekao da sad to možda zvuči glupo, ali stvarno mislim da nemam jednu ogromnu grešku koju sam napravio, ali imam jako puno malih grešaka koje radim, još uvijek. Ali ne bi čak to gledao možda kao greške, nego više kao svoj rast. Ne znam, nešto što prije možda nisam znao, sad sam već naučio pa možda ne bi napravio tu grešku, ali nažalost još uvijek imam puno toga što moram naučiti. Ja ću prvo dati disclaimer da smo mi uvijek donosili najbolje odluke prema informacijama koje smo imali. Znači, nikad mi nismo išli našiti svoju firmu namjerno i vidi, sad mi radimo pogrešan smjer. Ono što smo skužili malo prekasno, a to je da nismo na vrijeme doveli ljude sa poslovnim iskustvom u firmu, jer kako smo radili na internetu, zapravo sve što smo mi radili je upravo te godine nastalo. Nastane smartphone, mi iduće godine radimo aplikaciju za smartphone. I onda u tom momentu nismo prepoznali da možda trebamo uzeti nekog arhitekta sa 50 godina iskustva koji zna možda neke druge koncepte ili nekog iz neke druge branše koji bi nam donio poslovno iskustvo i organizacijsko iskustvo. Onda smo nekako premladi smo čekali da izrastamo u nekakvu kvalitetnu organizaciju. Mogli ste u kraće vremena napraviti velike rezultate? Nekako mi smatramo da smo mogli, možda je to zabluda. Prvo nađi strast, onda postani poduzetnik i onda idi.
možeš puno više nego što misliš.